Angkam manalo mamoli iya sewe tello minakate ya dampa-dampaki. Pakan jaki niata. Jangan kita hadir di tempat ini karena duniawi. Ko tello mi takate lo hadere angka nalempa kosok disu. Melo ipungala ta'ala mapitangi maka dapakan jaki niya narekon ka melo jama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka jama-jamangi tagatungi kunyae. Narekolino ini akeng angka nalempako solisana. Yero tempoku melo romadde melo ipungala ta'ala mapitangi. Egana panitia, egana jamaah, egana ember rilalan narmasiye. De managaga maringara maka da penre toki koto na ustase. Ya. De gaga minre uto. Dewe lo, de sawe lo talo mato ade. Cerita mie, cerita. Ya, lo cerita ngami maka da pakanjaki niata, ya. Cerita ngami. Lisuna, saya kembali ke rumah. Sampai di rumah sesudah salat asar, yaitu wijay pak, bu, napa neng kelingo toe, lari nih nono, lari nih nono, pak, mana telur, mecawa metona, maka den apa mu salah, ya. Agak hikmahnya bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka dana reko angkari jamari lebon na yeta nae pakan jaki niata lori sesi arajanna ngala taala nareko niata lino angka nalempa kosong nek reko niata karena agama niata makanjai insya Allah napasiruntu kekipung Allah taala agar yakate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Batu Lapa yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Matiro Ade, cocok nih Ra? Ya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD di Desa Matiro Ade beserta dengan para anggotanya yang sempat hadir, Ketua Majelis Ta'lim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anak-anakku yang maneng tanpa terkecuali, yang saya doakan semuanya memuari isi mata nawerek pungalla ta'ala umur malampe adisi disingeng nasi mata engkaki pandan nungangi pak kasiwiata untuk pegau deceng rilebo na iye tanai amin ya rabbal alamin.
Sebelupa teru bicaraku meluat dampak kak nasabaat dampak maraja untuk papolonga ki ada wak berikada angkam mana mati bicaraku dena pada bicarata nasabay itu bahasana to wajoe sibaw bahasana to pinrangi madari angka sin rupa-rupa na kiadena pada madari angka pada lafalanna na kiade na pada tapuanna maka sekali lagi meluat dampak ka nasabaat dampak maraja nafake totori ka pengala ta'ala tatori yolo ala birat tak manang rilalanna iya sewe tiada lain kecuali karena kecintaan kita semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toma mauli rilalanna iya sewe itu karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Papojita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh cinta kepada keluarga kita. Kita boleh cinta kepada pekerjaan kita. Kita boleh cinta kepada harta, tahta dan lain sebagainya. Neki apa pujit talori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de gagawat di mondria sekiwi sangadinna apa pujit talori pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya engkam manalo mamoli iya sewe talo minakate ya dampa-dampaki pakan yakin ya tak. Jangan kita hadir di tempat ini karena duniawi. Ko telok mi takat tailo hadere angka nalempa kosok ki disu. Ya, cerita ki cede. Aleku cerita. Suatu hari saya pergi ceramah maulid. Pagi saya pergi ceramah maulid. Tempoku boleh ceramah maulid seperti biasa. Angka naleng nggak tahu oleh-oleh. Telok lisak na yero embere. Kanaleng nggak. Saya sampai di rumah sebelum sholat duhur. Tempoku letuk bola ibu angkat tamu. Maka dia makna na podangi anoreta yaitu talo na pulangi bapakmu alen ni sapung melomi bapakmu lau mamau lisi melomi bapakmu lau mamau lisi karena sesudah sholat duhur saya akan berangkat lagi. Nasabah harapanna nawana-wana emak naro depa gaga sajarana pacara me de gaga yurengi ember kalau imam moli kecuali pata desa matu melom ibu sajarah baru na podangi wijay berani tu talong alengi sapum melomi bapak mula moli si kamu tu matu ya lengi makro harapan. Sesudah sholat duhur, saya ganti pakaian kemudian berangkat ke lokasi yang kedua. Poncoki bicara ibu. Iro masjid lebih kurang seperti masjid kita ini besarnya. Megatowi ta persiapan naruat tuwewe, selesai acara, melo nak medek. Melo ipungala ta'ala mapitangi maka dapakan yakin ya narekon ka melo jama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungkat jama-jamangi tagatungi kunyae. Narekolino ini akeng angka nalempa ko solisana. Yero tempoku melo romedde. Melo ipungala ta'ala mapitangi. Egana panitia, egana jamaah, egana ember rilalan narmasiye de managagaga maringara maka da penre toki kotona ustase
Ya. Dega gaminre oto. Dewe lo, desa lo talo mato ade. Cerita mie, cerita. Ya, lo cerita ngami maka dapat kanjaki niata, ya. Cerita ngami. Lisuna, saya kembali ke rumah. Sampai di rumah sesudah salat asar. Itu wijay pak, bu, napa neng kelingo toe? Lari nih nono, lari nih nono, pak, mana telur? Mecawa metona, maka den apa mu salah? Ya. Agak hikmahnya bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka dana reko angkari jamari lebon na yeta nae, pakan jaki. Niata lori sesi arajanap ngala ta'ala nareko niata dino angka-angka nalempa kosong negreko niata karena agama niata makanjai insya Allah napasiruntu kekipung Allah ta'ala agar ya katanya innamal amalu biniat wa innamal likulli imri'in manawa agi rijama pak pakanjaki niata yang seorang pekerja pakanjaki niata seorang guru pakanjaki niata, orang tua kepada anaknya pakanjaki niata, anak guru loko penggawana pakanjaki niata, suami kepada istrinya pakanjaki niata, benewe toanai lakena pakanjaki niata, nareko angka masalah niatna, dampak ki, lempa kosot tawata. Biasa tu engkau rohani nafubene makun reye nasabak cantik nami. Biasa to angka orwane na fubene makun reye na sabak waramparan nami. Biasa to angka tau ye para nalo pubene ye pana melop pulake makanja piak batiranna yero balina ro napa na melo na fubene melo na pulake dampa ki. Pakanjaki. Semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orwane na kubene makun re karena kecantikanna aga nasa nabita ko angka orwane pubene sidye makun re cantik na minasabari na kubene dega aga nalolongang sangadina kekurangan nami nareko angka orwane na pubene sidye makun re nasabak waramparan nami makun re na pulake sidye orwane nasabak waramparan nami ancaman na nabita degaga nalolongang sangadina akasyasingan aja to herapa kong kato pura malakai pura ma bene agi na jama we salamaniha dangkangi rogi wi mak galungi nanrei balawo mangin apa kuro ternyata masolang ini ya na tempo na melo berkeluarga. Makanya agi jama pakanjaki niata. Kita hadir maulid pun pada tempat ini dek lain karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Nasabak benengi tania nasabak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam degaga pada riap nepa. Kita tidak memiliki harta. Nasabak seandainya tania nasabak Nabi idi toke pangka degaga pangkata. Seandainya tania nasabak nabita degaga bolata. Seandainya nasabak tania nabita degaga otota. Seandainya tania nasabak nabita degaga wijata. Nasabak paparengaran na pengala ta'ala rilalan na hak desa kudsi. Laulaka. Seandainya tania nasabak idi Muhammad nasab pengala ta'ala rilalan na hak desa kudsi. Lamma halaktul aflak. De upancaji wilino lololisa seandainya tania nasabah idi Muhammad. Makanya kehadiran kita di sini adalah tanda syukur nasabah engkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu tanda asyukur kita memperingati kelahiran Rasulullah dan nia pamegatoi salawat tak lori Nabi. Ibu melo kata neki we kasyaga moki masalawa sesosiwan ni karena mo si sabu
De panaganna ko sisabu, de naganna sisabu. Ko yali setengah na 500 ganna moa. Ganna. Kamu fa de. Kau pa de. Yala si setengah na 250. Kamu pa ganna niga. Kamu pa de. Pak ganna niga ko si ratu siya sosiwanni salawata. Angka na ganna. Tapi urasan kamu fa dia na ganna. Tengarang. Yaitu salawa elori nabita tabungat ta idi umatna lori nabita untuk natan reiki ri asori monrina pengala ta'ala. Narekon ka tau dena salawa dene rupa ko nabita. Dene rupa ko nabita maka da ummaku gaje iye. Maka pena imega salawata pena ima lemaki na rupa nabita. Maka da anggotaku iye. Maka upasaki aja lalo rilalanna tassesso siwannie de nang kana lappa ilila riasange salawa. Karena itulah identitas kita di hadapan Rasulullah. Angka ki hadir rilalanna iye onronge seandainya de gaga misaka nule maka da kinangi ni gaje yero. Makotone ro resori monrina pengala ta'ala kita harus memiliki identitas supaya nisaki nabita na yero tawe na reko masalawa iri lebo na yetanai diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yena ro cahaya natan rangi nabita ri asori monrina pengala ta'ala onrotan rene yero baraka na salawa ilori nabita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Namo pengala ta'ala masalawat toloko nabita. Namo malaikat masalawat toloko nabita. Gangkan na pengala ta'ala nasuro ki idi to matapae masalawat lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bu agi jama salawat kia mabette balik as-salawat ki. Panasuki as-salawat ki. Meloki mukai to kota idi pak balue as-salawat ki. Masasaki as-salawat ki. Pancaji wilila ta'ala dan amal sarikuam mengi nesaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomatoa malabiku sila surah malabikon ke hadir. Selanjutnya yero antara langi si bawa linoe angka pintuna. Sebelum rijajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero pintue dena paja tak buka yero pintuna langi langit pertama dengan dunia. Dia apa aja tak buka. Sehingga yero pasukanna iblis letam mamuka dena apa aja malulisu pole ri langit pertama si bawari lebok na tanai. Nasabak tak buka yero pintue. Nekia tempona rijajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal siaga pas ibu na jajian Nabi ta 12 Rabiul Awal. Tahu siaga pak namati Nabi ta? Tahu siaga? Tanggal 10 to 2 Rabiul Awal namati Nabi ta. Ya. Kita lihat nanti kenapa 12 Rabiul Awal namati. Magito ina 10 2 Rabiul Awal namati. Iro nange linoe si bawa langit pertama ka pintuna. Tempona depa na rijajian Nabi tari lebon na yetana iro pintue tak buka teru. Sehingga yero malaikat si bawa pasukanna iblis letam mamuka malulisu.
Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutuplah pintu itu. Tutup nero pintu sekali-kali manibawa layuka yero pintu na upan na tak buka yero pintu maromo itarima farelo doangi komagi na tak buka merosidi tengah beni aja nampai itu ko masampaja tahajjuki maromo iri tarima farelo doangi nasaba tak buka yero pintu ya iko tengah bani tafasad di pa otoki masam pajampan ko palede tulle motoe otoki akor onrol liurata nenapa melodoaki doa kita waktu itu makbul ya makbul tapi angka nangka yero pintu namota tutu yero pintu maromotoi tarima parelodoata komagai narik koto matoa melodoangi wija-wijanna ya narik koto matoa melodoangi wija-wijanna jadi ini to matoae ko yelodoangi wijatta namo tu tatu tu yero pintunna langie maromotoi itarima farilodoata makanya aja gagal sembara mak berikada loko wijanna kada anak pagaji tungko nih aja lalu manca farelo doang itu manca farelo doang aja gaga ma berekada sambara lo ke wijanna apalagi nareko makun rai yaitu makun rai wekata lupa orwanewe melo doang sisa makun rai nih napa pada onrotarenna adanna makun rai apalagi nareko mak bawa-bawa makun reye hamil nareko matampu makun reye lebih matarpi ada-adanna ya yer makun reye nareko matampu depa na fuade sit di ada-ada maka memang ni malaikai amin 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 kanya hati-hati ki di makun reye kamakun rai macanti lakai nama gerta oli nama pute lakai ma pute bene ma pute matampu ibenena angkato bali bola nama kabolong mabolong matoga di tasengke angka bali bola nama kabolong wilwa nama gariting makaribo yenang ela po makun rei macanti ela po lakai magartae tungkat lalo yero bali bolana makai bolo nakaribo wilwana dena fajan uja bolo payan makaribo fayan matampu ironanya matampu ena lalo nujasi kowe katallu lalo sesso nuja sisanna jaji wijanna ero nangi tampu pada sisa bali bolane ero tinujae mapange wala kay si babe ni iya mapute iko mapute macantik magi nak piasele na curiga ternyata iperiksa gara-gara asele nalilana tole mak berekada dena wedding ifwada asile na yero na tampue pada sisa yero tinujai kanya hati-hati ko bawa-bawa kini makun reye kalau hamil perempuan aja nanti monro ko lego-lego cele-cele akoni kamarata tu limononto peleng India barak cantik iwijata katowi ta we
matampu ina poji mopi timbon rekor tembok titudang apalagi na reko pure asara prengaranki ko pure asara gang kamelona tama sampajam mangeribi bahkan angka topan ritata maka dagang ketamana sampajang isai 2 tahu diharapkan aja nasuri wibola nomor siddi anak-anak bicut de panaganna 2 tahun nomor 2 orang yang sedang hamil madari apa jewita matampu raja ni melo imangaribi nang katudak ko tembok-tembok melo ni tama sampajang iseng kamu pikuro bahaya sekali ini, bahaya sekali. Kenapa? Nasaba angka siddi makhluk na pancaji pengalla ta'ala yero makhluk ya sengi ummi subian iyewe makhluk iye na romelo solangi mi tampuk na makun reye upanna wattuna majama iye makhluk nareko hurai mas sampajang asara tawe gangkat tamana waktu sampajang mangaribi itu to motatar yolo komelo tama waktu sampajang mangaribi yero anak tamaculewe na say tama dari mana no melo ni labu matana soy waktu itu sangat berbahaya makanya kong kama toli joka pura pimas sampajang mangaribi teta joka itu bahaya kecuali Pak bere jamae kama si mali dalele makre na cak ustaz jokka yolo na mangaribi pa jeni lo bere jamaah de na tamiro tomato malabi ku sila surah malabi kon ke hadir kemudian ijajangi nabita sianna nari jajaro nangi nabita tanggal 12 Rabiul Awal. Majina tanggal 10 2 nari jajan nabita nasaba angka 10 2 nati wiraki nabita nari komelo ki salama lino akhira. Magi nabita namate tanggal 10 2 nasaba melo ibawa mate ye 10 2 nati wiraki nabita jadi narekomelo ki salama lino akhira pegau iye 10 2 aga yero 10 2 nati wira kinabita yang pertama annap pole rirokonna tappae yang kedua 5 pole rirokonna sallange dan yang ketiga ya naritu ampe-ampena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iena ro hikmana nabita narijajia tanggal 10 2 nania hikmana nabita namate tanggal 10 2 natiwiraki 10 2 lalang asalamaken nei nappa itiwi mate yero natiwiraki nabita 10 2 lalang asalamaken iena ro nasabari nawaddiki salama lino akhira yang pertama rokon na tappai betuan na ada pakanjaki witauta na niya tapat talo pengalataan sebangka toji itu lasa masempajasa matapasa aga pale we lau mati mapat 2 angka matona sekuasa rilene pengalataan angka nasa ma bere dalle ko pengalataan iya na solangin tapatai apalagi ko mas sandro iro bahaya na sandro ibu nigi lo mas sandro patapulo tu asona deni tarima pakasian ya kalau Simon Rina genna ni arwa pulo nasona nareko matei rilalan narekir watwe mate mate irigau angkana pegau dosa batoa
Sebayem je itu talo masandro komeloki masija. Itu intina. Melomi masija tahu nalo masandro. Nih tonal ko sija ya icarita. Bahaya tu capakna. Anak sekolah. Lo sekolah melo masija letu ngak bala. Bahaya capakna. Melo masija sogi. Lo masandro. Melo masija madising lawi masandro. Melo masija malakai lawi masandro. Padahal namo sandro de to panapura malakai. Yero intina nalota masandro. Ifali isi femang. Maka dan ati wirake nabi tamelo ifakanjaki tapat talori sesara janna pengalah taala. Nareko makanja ni tapat ta iena robokota. Nareko makanja i tapat na sedie tahu iena melo ibokong yang iwija-wijatu tapai. Nasabak nareko makanja i tapat na wijai. Apapun pekerjaannya insyaallah makanja ilori sesena agama na pengalah taala. Guru ina makanja tapat na dena kortingi watuna nareko mapak guru. Nareko pak balu makanja tapana dena ceko-ceko angi pangelina. Nareko pangeli makanja tapana dena ceko-ceko angi pak balue. Ketika pemimpin makanja tapana makanja ilalau na jama-jamanna. Ko anak guru makanja tapana dena kalasiangi punggawana. Punggawa makanja tapana dena ceko-ceko angi anak guruna. Toma-toa makanja tapana nalaksanakan tugasnya kepada anaknya. Anak makanya tepana de nangkana balle-ballewi tomatuanna. Makanya iye na natiwira ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan narekomelo ki salama pakanjaki witauta nan niya tepat talori sesi arajanna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua natira ki Nabi tarokonna agama seleng. Sampajata kanjaki sampajata. Inna awwalu yuhasubu bihi abdul yaumal qiyamah. Mula-mulai ifaris sari asori mondrina pengala ta'ala dek lain sangadina sampajata. Kanya pekanjaki sampajata. Raji-raji kilo masih mak bere jama. Sebangkat oja itu tahu makutu meteha cele ko masih cari tangki cedek. Angka oroane iye pana nukbak ko masigi nareko malapa itawe. Deto gake di. Tapi urasa angka kampot tak. Iye panuba nareko malapa itawe. Berarti kasih agami si tahu. Kedua mi. Kedua mi, bek kedua tu mi suruh untuk ustaz si tahu. Insyaallah saya salat Idul Adha tahun depan nanti di sini. Sini Pak Jidi? Iya, sini. Idul Adha, purena kapli Pak Ketua. Iya pan alo nangi masih iya nangi lapung urane nareko malapa tahu. Ipodangi ko sahabatna maji de malau masih gie. Maka de jawabanna yero nangi lapung ngorwani agan na je loka masih gie na yero masih gie de tonang kana saleyon rona. Batuan na ada upano pan na meloka lokor masih gie cinampa mi arawetogi umelo lo cinampa mi wanni togi umelo lo cinampa mi palla cakke bosi dan lain sebagainya komelo lo cinampa mi nah dia nang kana salayon ron na yoro masih de tau sapai makada angka mo giro de togi gagaro napaka lo komelo kalau sisulle to tanai pak magi de nang kamelo masih makka dai pape balinna
agangna loka masiye na ir masiye de tonan kana saleon ronna komelo na lao gampal ladaman monre si minggu malasa nakan nastro ringan ir malasana dena nun leppakedo ya jena kiru ni banginna siwali jokani sahabat na syarai ya fulan mulle mo pagalo masiye karo masiye de na nulle sale onron na mulle mo pagalo matte dodo ngena lapoto malasa maka dadena ullai masiri maka dadena ullai agak hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka daerah masih de metonu le saleon rona. Tapi para luki matika maka daerah agamana pengalla taala na niya masigi dena waddi ya bokori. Nasabaria sange waktu dena paja maputara. Ya sange kesehatan dena paja berkurang. Ya sange umur dena paja si mata kurang narek kopole tapulewe dena yulle pegok iri ya sange pakaswia akko malasa mani nenapa kilo malo masiye dena nafada tempota madising sama dari tuang kayero malasa pina lolo cumpa aku masiye we angkat ini tak yanu lau mak juma iya malasai angkani tak yanu lau mak berejama iya kipan ni malasa mani nenapa lo selalu ko masigi hati-hati na dampangi mo fikir tu pungan Allah Ta'ala na cari nangi mo tu pungan Allah Ta'ala na reko nalek kita gurang tetapi kode na pungan Allah Ta'ala nalek kita gurang langsung mani na pasarang antara nyawata si bawa lan roaleta asas sekeng maraja maniri mondrina rilalena calorikna kuburwe. Makanya pancaji masih sebagai ibadah untuk pak depungan ngiria senge amalak madici. Yang ketiga, natiwiraki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu akhlakna nabita. Jadi anna pole rirokonna tappa elima pole rirokonna sallange si bawa ampe na nabita iena 12 sewa natiwiraki nabita untuk salama lino akhirat akhlak Rasulullah mega ampe kedona nabita wadiri contoh kodene irulle maceri mana sifat-sifat na nabita minimal angka wadiriya ceri poler sifat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yena ro nampe tu nareko purani ipatama rilalanna calori nakuburue ketika ajal sudah berpisah dengan tubuh masarani nyawata si bawalan roaleta yantara ni tamarilalanna calori nakuburue tempona yantara ni diantarlah oleh keluarga kita diantarlah oleh sahabat kita sebagian harta kita yang pernah kita susah untuk mencarinya napakin itu mantarakaki yantara ni puran ilama ifalisu ni waramparata engkenangi ipake mantaraki keluarga ta pun pulang ke rumah anak kita pun pulang ke rumah jaa malakani datanglah 2 malaikat magi yero malaikat emeloi makutana. Pertanyaan kedua yer malaikat mati. Man nabiyuka? Niga nabimu. Tanah ini niga nabimu. Ko akalat tak melo mak bicara pa maka daki Nabi Muhammad nabiku. Nabi Muhammad nabiku. Na kata nia akalangin na nia lilai melo mape bali rilalan na kuburue. Aga fane yero mappe bali riwateri lalanna kuburu makka da Nabi Muhammad nabiku makka da pada moga sifat si bawa sifatna nabita
Fada moga ampe-ampe ta siwawa ampe-ampe na nabita. Ipare samanan ni sifat-sifat tariwat kero. Sebagai suami itana ini pada moga batena nabita menjadi suami. Sapara dale wijata dale halala. Ipandreng yang wijata ipandreng yang beneta itana ini. Ko angka tahu lakai na pandre moi wijanna maka dadalle halala na pandre moi benena dalle halala ye naro lakai mulai mapuada maka da Nabi Muhammad nabiku. Sedia makunrai taneki sebagai istri. Amanah moga ri keluargana. Nafa guru moga wijanna misalnya agama na pengala ta'ala. Nareko ipa guru wijata sampajang. Ipa guru anata misalnya agama na pengala ta'ala. Ipa guru anata untuk misalnya baca korangi. Makun rebansana na iye mulle mana puade makada Nabi Muhammad nabiku. Pasaki buah ini lalu pak guru wijata mengaji. Weh teko ni carana pak ustaz namoje ini tamalango to palagi ko to matua mani napa kilo mak guru mengaji wattaliu isi sipo lila makat do kamanan de na pada nange koryata ay melo mo pa je na mengkelinge nonno ni. Tugas kita adalah mengajarkan kepada anak kita misalnya agama Allah Ta'ala. Nasabar ya sorimon rinap ngala ta'ala angka tu tomatoa mas sesekale. Magina sesekale. Nasabar dek nangka na jampangi wijanna untuk maguri agama Allah Ta'ala. Tempo na tuo alena bawa tulina fikiriki. Sampajanna bawa nurusu berejamana nurusu. Tetapi dek nangka nurusu wijanna untuk misalnya agama Allah Ta'ala. Biasa ni rieng kalinga pak. Mapa ni irampe bu. Maka da materi asorimon rinna pengala ta'ala angka tomatua meloni tamari lalanna suruga igat tangi ko malaikai matu pi matama angkaro anakmu terbenam di lumpur jahannam mesusi kasih diproses kembali itanai ko malaikai maji anakmu deni sing masampajangi maji anakmu deni naflai surah al-fatihah maji anakmu deni kana sakka maji anakmu deni kana puasa. Ternyata orang tuanya tidak pernah mengajarkan kepada anaknya. Akhirnya ia nangilah fotomatua yang sudah mendapatkan tiket untuk masuk surga. Layala pe metiket nei sope pe metiket na nei napa isuro monrangi wijana sampai selesai semua urusanna wijan. Angkang kamu cek dek na rekodek na pasilam ki malaikat eri lalanna lumpur na jahannam. Maga pa nareko na fasibawa ki bisairi lalanna rana kapacalana pengala ta'ala arogingang. Makanya mega tomatoa masa sekali materi asore monrina pengala ta'ala. Iya mana naro sifat-sifat na nabita melo dipertanggungjawabkan pada moga. Mak bali bola ki pada moga batena nabita mak bali bola ki. De toga na tolisi salah. Magi ko nige ko nabimu. Dek nule mete, magi dek mulai mete. Ternyata tolisi sale bali bolana. Aga musi salai. Yero ya tempo ku tuo kolinoi malaika mapera bunga-bunga ka. Magi musi sala bali bolamu. Yero bali bola aku mapera manu. Ko bunga-bunga na manu tuai si cocok lada. Yero manu na lawi ko bola. Deva aja masasa. Tengarai. Ko angka tahu tolisi salah-salah mak bali bola dampa-dampaki. Tempone tanaiki niga nabita dek nulle puade makade Nabi Muhammad nabiku. Pakanjaki mak masumpul lolo mak bali bola. Kita maulid hari ini melo iya ceri ampe-ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomato aku yang maneng, sila suratku yang maneng, yang terakhir.
Yero nabitta materi asori monrina pun Allah subhanahu wa ta'ala tempona nasapa manen na umatna ketika dia dibangkitkan yang pertama dia cari ummati umakku nasa nabitta. Kenapa Rasulullah mencari umatnya? Karena cintanya Rasulullah lauri idi umatna. Pakku tanana makukwe magamoro idi papojita loko nabitta. Agana nabitta melo rifoji. Melo manang ifoji sininna angkai nafawarkan ki nabitta. Makanya sebagai umat kepada Rasulullah yero falarallu riyakatani idi umatna makada sebagai sidiki umat lori nabitta tanra papojita lori nabitta sininna yero nati wirekit nabitta awara kemanangi aga ya saya awara kemanangi aja tak callai maka ada majai itu ya aja tak callai maka ada majai itu kita maulid ipegau idi moli angkam mana de na moli maka ada majai itu aja kode pale ta fegau ya makowawani ko angka de ta setujui berkaitan dengan Rasulullah amma kombawani aja gaga matampo. Ya, aja gaga matampo. So amma dari toton katau dena poji lele to cerita maja itu. Misalnya tak dampain ka Pak Desa. Engka dena poji Pak Desa, dena si cocoki kebijakan Pak Desa. Amma kobawani aja na ditoli lele macarita. Madosa gitu. Angka toy caritang. Na carita siro tawe mibuki amal jariah dosa. Makanya aja gagak. Kalau ada tuh ko sosial media ya, tolipendre anu masalah, berita masalah, kasih masyarakat tadi kasih napa langsung di share, tadampai engka. Hati-hati. Makibu ammani dosa jariah. Makotoni ro nabita. Kopale angka tahu dena kece, dena papolir ya sange molid dan lain sebagainya. Amma ko bawa ni. Jangan kita saling menuduh majaya dampak-dampak. Kita sebagai umat kepada Rasulullah harus patuh dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tomatuak ya maneng, selasurak ya maneng. Ye naro rapi ramping kiri lalen na ye wetwe. Tak dampai ka narikuan ka adadaku dek nafada bicarata mamuare angkeu bawa kiri lalan na yewatwewe namun galong komi tapi nariko tau mafandret tarimai insyaallah megawat din nagokannya. Terima kasih atas silaturahminya mamuare silaturahmi tari lalan na iyeswewe nafancaji ki pengalla ta'ala sebagai saudara yang beriman kepada Allah na tomadap puda-punga rilalan na iyeswewe napada punga toki punga Allah Ta'ala mati rilalanna surga fammasena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala uda'uni astajib lakum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini.
Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada Rasulullah, dan pasti akan kembali kepada kita semua, semoga dengan berkah surah Fatihah kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami pengikutnya yang setia, yang berusaha meneladani akhlaknya, mencontoh sunnahnya, dan menegakkan ajarannya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah kami kesehatan yang membutuhkan kesehatan. Berikanlah kami harta bagi mereka yang membutuhkan harta. Berikanlah kami ilmu bagi mereka yang membutuhkan ilmu. Berikanlah kami kecukupan yang merasa belum memiliki kecukupan. Dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami titipkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, sejahtera, penuh dengan cahaya Islam. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa anak-anak kami, sehingga kami semua bisa merasakan surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.